It's been a long time ibihe byiza ku bakunzi ba Open Mind Rwanda anga ibisanzwe haracyari umuhungu wa Nyuga Sotonto Bombo Shokora tukaba tuje kuganira ku mikino amakuru y'imikino aba agiye agezweho shampiyona ni nyinshi hano haba mu Rwanda haba ku mugabane w'Iburayi imikino ya CAF Confederation Cup na CAF Champions League irakomeje kandi tukaba tugifitemo ikipe ya Apr FC twihuse tutizirinze mu magambo reka duhite dutangirira hano mu Rwanda shampiyona y'umupira w'amaguru hano mu gihugu cy'u Rwanda ikaba nayo iri gukomeza Rwanda Premier League umukino ukomeye karundura uri buhuze ekipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Gasogi United no mukino witezwe yuko mu gihe ikipe ya Gasogi United nkuko yabihigiye yatsinda ekipe ya Rayon Sport hashobora kuba impinduka zikomeye cyane hano muri ekipe ya Rayon Sport. Ekipe ya Rayon Sport twavuga yuko itari mu bihe byiza habe namba uko umukino wa shampiyona baheruka gukina wari ku munsi wo kuwa kane ni umukino batsinzwemo igitego kimwe ekipe ya Police FC ariko yari yanahushije bigaragara ko ekipe ya Rayon Sport rwose iri mu bihe aho abanzi bayo bifuza aho ari ekipe twavuga yuko biri kugenda bigorana biri kugenda bigaragara yuko ushaka ahantu igitego cyava ukaba rwose wahabura ahantu hatagaragara ni ekipe ya Rayon Sport iri mu bihe bibi cyane kugeza ubu ngubu rero ni iraza kuba itana mu mitwe n'ikipe ya Gasogi United. Gasogi United binyuze kuri perezida wayo Kensi rwose umukire wa Gasogi atangaza yuko bagiye gufata ekipe ya Rayon Sport bakayifatanya n'ibihirimo bakaba bayitsinda ibitego byinshi cyane ariko warebaho bishobora kuba byaza kuba biva ekipe ya Gasogi yafashe umwanzuro aho gukinisha abana b'Abanyarwanda cyangwa se no guteza imbere impano aho kwirukankira bajya kugura abanyamahanga kuko imyaka bari bamazemo kuva za 2018 bavuga yuko nta kintu kigaragara bagezeho ahubwo bafashe umwanzuro wo gukinisha abana b'Abanyarwanda. Ubwo rero ni umukino wo kwitegwa kuri uyu munsi aho ekipe ya Gasogi niyo iri buze kuba yakiriye uyu mukino aho abafana benshi ba Rayon Sport bavuze yuko batagomba kwitabira umukino bitewe n'amagambo yatangajwe ariko nawe ati nimushaka nimuze ahubwo nyitsinde mudahari muzanabyumve mu matangazo. Ubwo rero ni umukino ukomeye ushobora kuza guhindura ibintu byinshi nkuko twatangiye tubivuga. Undi mukino twavuga yuko witezwe n'Abanyarwanda benshi ubwo twambutse n'umukino wo kwishyura hagati y'ikipe ya Apr FC ndetse n'ikipe ya Pyramide. Umukino ubanza waje kuba ubamo ibintu twavuga yuko ibintu by'imyaka reka tubyite gutyo nubwo muri football bikunze kuba atemerwa ariko abanyarwandakazi twemere yuko Apr FC yabuze ikintu bita amahirwe gutera amapota abiri ugatsinda igitego kikangwa ukagaragara yuko hanagaragaye uburyo bwinshi bukomeye kuba bwanatsindwamo ibitego uburyo bugera muri 4 bigaragara yuko rwose ekipe ya Pyramide ku isaha ya 8 yatabawe n'umuzamu Elshanawi naho ubundi iyo bataza kuba bafite Elshanawi ndetse na rutahizamu twavuga yuko uzi gufata ibyemezo Fiston Kalamayele ntabwo yari kwivana imbere y'ikipe ya Apr FC yari gutsindwa ibitego birenga nka 3 hano rwose mu Rwanda ariko bitewe nuko uyu muzamu twagenda tugarukaho Elshanawi yagiye ayifasha biza kurangira ari ibitego bibiri bya Pyramide ku busa bwa Apr FC. Rero match yo kwishyura iza kubera mu Misiri
ekipe ya Apr FC ifite gahunda yo kuba yasezerera ikipe ya Pyramide. Baracyavuga bati icyizere turacyagifite kandi n'ubushobozi turabufite, ekipe dushaka no kuba nayo twayisezera ikumva yuko rwose hano mu Rwanda naho football yaho yateye imbere. Ku isaha ya saa moya z'i Kigali nibwo match iribuze kuba itangiye, ariko reka tugaruke kuri probable lineup ishobora kuba ihinduka, kuko mukino wa mbere twabonye yuko hari amakosa menshi yagiye akorwa, binagaragara yuko rwose hari impande zitakoraga za Apr FC. Kuri uyu mukino rero byitezwe yuko hashobora kuba hahindukamo ibintu byinshi. Nko mu izamu ni Ishimwe Pierre aza kuba afatanya mu mutima wa defense, kuri gatatu ni Niyomugabo Korode, aho kuri kabiri nagihindutse ni Omborenga Fitina, mu mutima wa defense ni Yunus ndetse na Kerema. Mu kibuga hagati n'uwo bita Ruboneka Bosco ari kumwe na Sekiganda kuri gatandatu, akaza kuba bafatanya kandi na Memer Dawo. Uruhande rumwe ukuntu biza kuba biteye, hashobora kuba hacaho uwo bita Hakim Kionuka witwaye neza mu mikino yashize, urundi rugacaho Mamadusi ahengetswe, ndetse bakaza kuba batakisha William Tong, cyangwa ubwo bita Mamadusi akaza kuba ari typical number 9 ari uri kwataka, ahubwo urundi ruhande rugeta rucishwaho uwo bita Dennis Omedi cyangwa Barafinda. Iyo niyo ekipe probable lineup Apr FC ishobora kuba iza kuba ibanzamo mu mukino wo kwishyura, aho abanyarwanda benshi biteze yuko ishobora kuba yatsinda uyu mukino, ikaba yakatisha tike yo kujya mu majonjora cyangwa se mu mikino ya kabiri y'ijonjora. Nubwo ari ibintu bikomeye cyane, ari ibintu bitoroshye, ariko binashoboka kuko ari Apr FC yerekanye umukino mwiza hano mu Rwanda. Reka duhite twambuka tujye ku mugabane w'i Burayi. Amashampiyona yarakomezaga, aho mu gihugu cy'Ubwongereza ekipe ya Arsenal yaje kuba itsinda ekipe ya West Ham, ko ihita ifata n'umwanya wa mbere. Ekipe ya Chelsea yafashe ekipe ya Liverpool yitera ibitego 2-1, ibitego bya Moise Caicedo ndetse na Estavio. Ku ruhande rwa Chelsea naho Liverpool yatsindiwe na Cody Gakpo kuri assist ya Alexander Isaac. Kugeza ubu ngubu Chelsea mu mikino ine iheruka ifitemo amakarita y'umutuku 4. Hari yahawe Robert Sanchez, murabyibuka ubwo ekipe yakinaga n'ikipe ya Manchester United. Hari yahawe Charoban, hari yahawe Joao Pedro ndetse n'umutoza Enzo Maresca, amakarita 4 y'umutuku mu mikino ine iheruka. Ni Liverpool iri mu bihe byayo bibi, ariko nitwakirengagiza yuko ikipe ya Manchester United nayo yafataga ekipe ya Sunderland itera ibitego 2-0. Ibitego bya Mason Mount mu gice cya mbere ndetse n'igitego cha Lutazam Benjamin Sheshko wihaye ikaze muri Premier League, aho bigaragara yuko rwose igihe gishobora kuzagera akaba yatsindira ibitego byinshi cyane ekipe ya Manchester United. Liverpool tutanayivaho mu mikino iheruka 3 ikaba imaze kuyitsindwa yose. Ni muri Premier League yafashwe n'ikipe yitwa Crystal Palace itsindwa ibitego 2-1. Muri Champions League Galatasaray nayo irayifata itsindira iwabo igitego 1-0 cya Victor Osimhen. None no muri Premier League iragarutse itsinzwe ibitego 2-1 n'ikipe ya ya Chelsea. Twavuga yuko Alan Slot n'abasore be rwose ibi bihe barimo bitaboroheye, ni ibintu bibakomeranye cyane. Abantu bari kwibaza bati ese izava muri bino bihe gute, bigenze bite? Ekipe ya Arsenal ikomeje kugenda itsinda imikino yayo, nkuko twabigarutse ejo yatsindaga ekipe ya Tottenham ya West Ham ibitego 2-0, ibitego bya
witwa Declan Rice watsindaga ekipe yahozemo ndetse n'igitego cya Bukayo Saka kuri penalty. Ekipe twavuga yuko iri mu bihe byiza cyane. Premier League ekipe amakipe nka Tottenham nayo yaratsindaga, abavuga yuko iyi ari journée yahiriye amakipe makuru, ariko wareba ugasanga ni Manchester United nayo yongeye kubona intsinzi, ariko abantu bakibaza bati next match biragenda bite kari ibintu bikomera cyane kuri ikipe ya Manchester United yariri mu bihe twavuga yuko atari byiza habe na busa. Reka duhite twerekeza muri La Liga. La Liga igikomeje kuvugwayo ni ekipe ya Real Madrid ndetse na Kylian Mbappe. Jo bafataga ekipe ya Real Sociedad bayitsinda ibitego 3-1. Ibitego bya Kylian Mbappe ndetse na Vinicius Junior. Twavuga yuko ni ekipe iri mu bihe byiza utukurikije ibihe byashize. Ni Kylian Mbappe reka turebe utu statistic aho mu mikino 10 iheruka amaze gutsinda ibitego 16. wo kuri Osasuna yatsinze igitego, Real Oviedo atsinda ibitego 2. Ikipe muri mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa bakina na Iceland atsinda igitego, bakina na Ukraine atsinda igitego, Real Sociedad atsinda igitego, Marseille atsinda ibitego 2, kuri Espanyol ahatsinda igitego, kuri Levante atsinda ibitego 2, kuri Derby kuri bahura na Atletico Madrid naho atsinda igitego, bakina na Kailate muri Zurich atsinda ibitego 3, no kuri Villarreal ku munsi w'ejo atsinda igitego. Aba agize uruhare abatsinze ibitego 16 mu mikino 10. Umusore ukomeje kugenda yitwara neza cyane, murumva rero yuko Kylian Mbappe muri iyi minsi ameze neza cyane. Iyi iracyari Open Mind Rwanda, aho utarakanze subscribe kandi aho tujye tubana mu biganiro byacu.